Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн кезектеги сабагыбызды баштайбыз. 9 класстын алгебра сабагынан 2 глава теңдемелер жана теңдемелер системасы боюнча сабак өтөбүз. Бул главадагы биринчи параграф бир өзгөрмөлүү теңдемелер. Бир өзгөрмөлүү теңдемелер 3кө бөлүнөт. Bir özgörmölүү теңдеме дегенде biz өзгөрмөсү бир гана өзгөрмө болгон көп мүчөдөн турган теңдемени biz bir өзгөрмөлүү теңдемелер дейбиз. Эми bir өзгөрмөлүү теңдемелер өзү 3кө 4кө бөлүнөт. Бүтүн теңдемеде бүтүн теңдеме мына биз көрүп тургандай 3 кашанын ичинде x-тын квадраты кошуу 1 каша x кемитүү 1 барабар 6x минус 7 деген. Бул бир өзгөрмөлүү бүтүн теңдеме. Ал эми экинчиси дагы бир өзгөрмөлүү бүтүн теңдеме. Бүтүн теңдеме дегенде теңдеменин сол жагында да оң жагында да көп мүчө турган теңдемени бүтүн теңдеме деп айтабыз. Ал эми бир квадраттык теңдеме. Бир квадраттык теңдемеде 3 мүчөдөн турган жана көп мүчөдөн турган жана даражасы экеселенип турган теңдемени бул бир квадраттык теңдеме дейбиз. Бул жерде карап көрсөңөр, биринчи мүчөнүн даражасы 4, ал эми экинчи мүчөнүн даражасы квадрат. Үчүнчү мүчөбүз бош мүчө болуп турат. Бул бир квадраттык теңдеме. Мына ушундай түрдөгү теңдемени биз бир квадраттык теңдеме дейбиз. Астыда жалпы учур үчүн жазылган формуласы турат. A x'in 2n koşu b x'in n'inci darajası koşu s barabar 0. Bul жерде a'bыз берилген a'bыз 0дөн айырмалуу. Ал эми b s'лар булар каалагандай эле сандар. Мындай мисал турат, a'нын ордунда 9 турат. B'нын ордунда 10 минус 10, ал эми s'нын ордунда 1 турат. Ал эми бул жерде 2 x'нын даражасы 2n. Энибиз бул жерде 2ден чоң болгондо же 2ге барабар болгондо энибиз не болот экен? 2ге барабар болгондо бир квадраттык теңдемени берет экен. Мына формуладан энибиз 2ге барабар болгондо бир квадраттык теңдемени берет. Ал эми иррационалдык теңдемелер мына түрдөгү теңдемелерди иррационалдык теңдемелер дейбиз. Теңдемени көп мүчө бул тамыр астында берилсе, анда мындай теңдемелерди биз иррационалдык теңдемелер деп айтабыз. Ал эми кийинкиде болсо, бул жерде даражалар катарынан берип турат. Мындай өзгөрмөнүн даражалары өсүү тартибинин кемүү тартибинде берип турат. Демек, мындай теңдемени биз 3-чү даражадагы симметриялуу теңдеме. Ал эми эгерде бул жерде 4-чү даража турса, 4-чү даражадагы симметриялуу теңдеме, 5-чи даражадагы симметриялуу теңдеме. Бирок даражалары 5, 4, 3, 2, 1 болуп ушундай жазылат. Мындай теңдемени биз симметриялуу теңдеме деп атайбыз. Бул жерде а албетте 0дон айырмалуу болот. Эми биз бүгүн мына ушул теңдемелерди өттүк. Эми ушу теңдемелерди мисал иштеп көрсөк, бүтүн теңдемени кантип чыгарабыз? Мисалы, бүтүн теңдемеге мисал иштейли. Мисалы, бизге x-тын кубу минус 8x-тын квадраты кошу 1 барабар x-тын квадраты кошу x кемитүү 8. Мына ушундай бир тектүү теңдеме берилди. Бир тектүү бүтүн теңдеме берилди. Бүтүн теңдеменин деп барабардын сол жагында да оң жагында дагы көп мүчө турса, анда бул бүтүн теңдеме деп аталат. Демек, бүтүн теңдемени кантип чыгарабыз? Барабардын сол жагындагыны барабардын оң жагына алып өтөбүз. Алып өтсөк, биринчи оң жагын өзүн жазып алабыз. Андан кийин сол жагын x квадратты алып өтсөк, карама каршы белги менен өтөт. Минус кемитүү x-тын квадраты. Ал эми бул жерде x-ыбыз болсо, барабардын оң жагына өткөндө кемитүү x. Ал эми кемитүү 8 болсо, барабардын оң жагына өткөндө кошу 8. Барабар 0. Барабардыктын сол жагында не калды? 0 калды.
Demek bunday tenglemeni çıgarış üçün ne kılıp kelimiz emi? Keyinki kadamımızda jönökölü ötөбүз. Demek x'nin kubu bul jerde jok. X'nin kubunu özün жазабыз. Andan keyin karayız. Bu darajasına karab jönökölü ötөбүз. 8 kemütü 8x'nin kvadratına kemütü 1x'nin kvadratının ökölden belgisi min ters bolgonduktan koşobuz. Kemütü 9x'nin kvadratı gelecek. Andan keyin x'imiz özü жазылат. Üçüncü boş müçölördü koşobuz. X'imiz özün жаздык. Ал эми boş müçölör 1'ge 8'di koşsak 9. Jönökölü. Emin bunu dağı çıkarış üçün keyinki kadamımız okşoş müçölördü kaşan sırtına çıkarabız. Okşoş müçölör bul jerde. Bul menen bunu alsak bolat. Ekinci bul menen bunu alsak bolat. Andala turgan bolso bul жерden x kvadratты жалпы көбөйтүүчүнүн кашан сыртынан чыгарса, кашан ичинде x кемитүү 9 калды. Экинчи көрпүчөсүн минус 1'di кашан сыртынан чыгаралы, кашан ичинде x кемитүү 9. Демек кашан ичиндеги белгилер окшош болуп кала тургандай кылып жөнөкөлөттүк. Ал эми бул жерден дагы жалпы көбөйтүүчү мына ушул экөө болот. Анда bunu kaşan sırtına çıkarsak x minus 9, ekinci kaşağızda x'tin kvadratı kalıdı. Al emin nal jerde minus 1 kaldı. Minus 1 menen bul ne kaldı? Bul jerde kaldı. Emin albatta eki kaşağı ajırады, barabar 0 bolganda bunday tenglemeler eki tenglemege ajırайды. Biz bul jerde mınаны ekinci kaşağızda x kvadrat minus 1'di. Kıskaça köböйтүүнүн formulası menen 2 kaşağı ajıratıp жазалсак болот. Сразу эле жаздык. Бул жердеги формуланын негизинде буну не кылдык? 2 kaşağı ajыратып жаздык. 2 kaşağı ajыратып жазсак, бул жерде 3 kaşağı келип чыкты. Албетте бунун ортолорунда не бар? Көбөйтүү болгондуктан мындай теңдемени биз мындай теңдемени чыгарыш үчүн ар бирин өз-өзүнчө жазып алабыз. X kemidi 9 barabar 0, 1 tengleme. X minus ekinci kaşağız. X minus 1 barabar 0 bu ikinci tenglememiz. Al emin üçüncü tenglememiz. X koşu 1 barabar 0 bu üçüncü tenglememiz çıktı. Emin her bir tenglemenin özünce çıkart koyuyoruz. Bu da çıkarsak X birimiz barabar 9 çıkart. Barabarın minus 9'du barabarın sol yanına al öttük. Ikincisinde olsa minus 1'di barabarın sol yanına alırsak X barabar 1. Üçüncü tenglememizde x barabar minus 1. Sebebi bu yerde plus 1'imiz barabarın sol jagına dönkönde karama karşı belgi menen ötөt. Mına ушинтип чыгарып алдык. Эми албетте жоон жазыш үчүн текшеребиз. Текшерип атканда берилген чыгарган тамырларыбызды берилишине барып текшеребиз. Демек биздин биринчи tamırımız 9 çıktı. 9'du verilgen tenglememizdeki x özgürlüğünün ortuna koyup esepteyiz. Anda ben bu жерде сразу эле койсок, birincisinde 3'tün x'in 3. darajası turат. Demek x'in ortuna 9'du koysak 9'dun 3. darajası kemiti 8 özü turат 8. Al emin x'in ortuna 9'du koyup anın kvadratı. Koşu 1 barabar 9 bul jerde x'tin kvadrat turganda x'in ortuna 9'du koysak 9'dun kvadratı koşu ekincibizde x turat x'in ortuna 9'du koyduk kemiti boş müçölünün özün жаздым. Эми барабардын сол жагы оң жагын сол жагын чыгарганда экөө бири-бирине барабар сан чыкса анда теңдемебиздин жообу теңдемебизде чыккан тамырыбыз теңдемебизди жообун канаттандырат. Tenglememizi kanıtlandırmak için bu tamır belirgen tenglemenin çoğu bola aladi. Al emin ekincisi 1'di koyup tekşereli, ekini minus 1'di koyup tekşereli x'in ortuna koyup tekşersek albatta barabarının sol jagı da oң jagı da birbirine barabar san çıkar. Mınаны bul жерден эле tekşerip koysak bolot. Sebebi 1'di koyup turганыбызда нерибиз 0 болот дагы 0'ду 2 кашаак чейин көбөйтсөк 0 çıkar. Demek 0 barabar 0 болады.
Ал эми минус 1-ди кое турган болсок, бул жерге минус 1-ди койсок 0 болот дагы. 0-ду каалаган санга койсок 0 болот. 0 барабар 0 чыгып атат. Демек, булар дагы экинчи, үчүнчү тамырыбыз дагы теңдеменин шартын канааттандырат. Анда биздики бул бүтүн теңдеменин чогуу x1 барабар 9, x2 барабар 1, x3 барабар минус 1. Демек, бул даражанын эң жогоркусу 3-чү даража болгондуктан, демек 3 жооп келип чыгат. Демек 3 тамыры бар. Бул бизге берилген теңдемебиздин жолу болот. Бир өзгөрмөлүү теңдемелерден бир квадраттык теңдемени кантип чыгарабыз? Бир квадраттык теңдемениге мисал иштейбиз. Китебиңердин 43-чү беттеги номер 10-чу мисалдын в мисалын чыгарабыз. В мисалында 4x-тын 4-чү даражасы кемитүү 5x-тын квадраты кошу 1 барабар 0 түрүндөгү бир квадраттык теңдеме берилген. Бул бир квадраттык теңдемени чыгаруу үчүн 4-чү даражаны мындай кылып жөнөкөйлөтүп алабыз. Демек, 4x-тын квадрат жаранын квадраты десек, мына экөө даражанын касиети менен 4-чү даражаны берет. Демек, биз даражанын касиети менен даражаны жабып алдык, ажыратып алдык. Калганын өзүн жазып алабыз. Эми бул жерден балдар мына x квадрат менен x квадрат окшош болгон үчүн буну биз белгилеп алабыз. Бир квадраттык теңдемеде мына ушинтип жөнөкөйлөтүп туруп белгилеп чыгарабыз. Демек, x квадратты барабар y деп белгилеп алалы. Белгилөө жолу менен чыгарабыз. Башкача айтканда, белгилөө жолу менен чыгарабыз. Анда белгилесек, демек, бул x квадратты ордуна барып коебуз. Бул жерге жана бул жерге алып койсок, 4y-тын квадраты минус 5y кошу 1 барабар 0 түрүндөгү квадраттык теңдемеге келебиз. Демек, бир квадраттык теңдемени квадраттык теңдемеге алып келип алдык. Анда квадраттык теңдемени чыгарганды биз билебиз. Коэффициенттерин жазып ала турган болсок, демек, дискриминанттын негизинде чыгарабыз. Дискриминанттын формуласы ордуна коебуз. Минус 5 квадрат, 4, минус 4, бу a'быз 4-кө барар, v с'быз. Анда чыгара турган болсок, 25 кемитүү 16. Кемитсек 9. Демек, дискриминантыбыз 9 чыкты. Дискриминант 0-дон чоң болсо, 2 тамырга ээ болобуз. y1, y2 деген 2 тамырга ээ болобуз. Bunun formulası. Formulanın ortuna koyup durgan bolsa, v'bız 5, minus 5, bir ortunda formulanın aslında minus mine, koşu 10 san bolup kalat. 5, tamırdan 10 jana ters san çıkan için koşu kemitүү 9 dep yazdık. 2, al emi a'bız 4 bolgondukta 4'tü bu жерге alып koyduk. Ökönü koysuk 8, 5 öz yazılır. Tamırasında 9'dan 3 çıkar. 10 jana ters san bolup 3 çıkar. Demek, y1'di tabalı. Y1 tanıtından koşulusunu alalım. 5'ge 3'tü koşup 8'ge bölüyoruz. 1 çıktı. Al emin y2'ni taba turgan olsak 5'ten kemiklerimiz 3'tü. Bölüyoruz 8'ge. 2 bölümü 8. Bu da 4'ten 1 çıktı. Yani ballar bu yerde biz y1'ti taptık. Kvadratlık tenglemenin tamırını taptık. Yani bir kvadratlık tenglemenin tamırını tavuş için belgileyenimizin ortuna barıp y''ın manisini koyup x'ın manisini tavarız. Demek bu belgilep algan formulamızda gelip y''ı koyalım. Bu yerden y''dan gelip bu yerge koysa x kvadrat barabar 1. Birinci bir çözüm ne çıkmadan bizde 1 çıkan için yerine gelip koyduk. Anda bu tenglemeni çıkarırız. X barabar tamırasında 1. Bu yerde kvadrat barabarlıktın sol жағын ötkönde tamır boludu da. Tamır aslında 1. Bunu çıkarsak tamırdan 10 jana ters san çıkar. 2 tamırga e boldu. X 1 barabar 1'ge, x 2 barabar minus 1'ge ters sanı. Al endi ekinci bu y'2 nak kep koyuyoruz. Y'2 nak kep koyup turgan bolsa
x kvadrat barabar 4'ten 1. Kvadratımızda barabarın sol жағына alırsak tamır bolu ödü. 4'te tamır aslında 4'ten 1. Demek bu da tamır çıkarsa x 1'imiz barabar 2'den 1. X 2'miz barabar minus 2'den 1. Bu ikinci kvadrat tenglememizde bir kvadratın ortuna koysak ikinci tamırımız gelip çıktı. Demek bizde bir kvadratlık tengleme 4. derecedagi tengleme bolup atkanlığına baylanıştı. Bizde 4 tamırga iyi bolobuz. Emin kadimkideyle tenglemede böyle tekşereriz. Birinci biz bir dat kep koyduk. Buna birliği at gelip berişini at kep koysun. Demek bu çengeden koyuyoruz. Berişindeki x'in ornuna çıkan manilerden barıp koyup tekşereriz. Anda 4 köbeytülgön 1'din 4. derecesi kemikli 5 köbeytü 1'din 2 kvadratı koşu 1 barabar 0 tenglemesini at kep koysak barabarlıkın 2 jagı demine birbirine barabar sak çıkar. Demek minus 1'di dağı at kep koysak sebeplerge minus 1'di koyutkanda daracağımız jup bolğonuna baylanıştı. Bu dağı oң жағына, сол жағы barabar sak çıkar. Al endi ikinci misalımızdağı x1, x2'ni at kep koyup turamızı. Bunda dağı bunu at gelip bu жерге at kep koyutabыз. Koyup turgan bolsak 2'den 1'din 4. derecesini 4'e köbeytebиz. Minus 5'ti 2'den 1'din kvadratına koyduk. Koşu 1'di koşsak ökö barabarın sol жағында, оң жағындағы barabar san çıkar. Demek minusunda at kep koysak daracalar jup bolğonuna baylanıştı. Minusu dağı tenglememizin şartını kanatlandırar. Anda bu tenglememizin jobu tamırları, başkaça aytkanda tamırları x barabar 1, x barabar minus 1, jana üçüncü tamırımız x barabar koşu 2'den 1, x 4. tamırı x barabar 4. tamırı minus 2'den 1. Demek 4 tamırga iyi bolobuz. Bir kvadratlık tenglemede 4 tamırga iyi bolobuz. Endi şöyle bir özgörmölүү tenglemenin içinden irrasionaldыk tenglemeni çıkarabız. Irrasionaldыk tenglemege sizlerдің kitebinerdeki номер 44. bettegi номер 13. misalın A'sı көрсөтүp берилdi. Demek irrasionaldыk tenglemelerde kantip çıkarabız. Irrasionaldыk tenglemelerde birinci belirişi kararlar. Demek tamır aslındağı köpünçe dursa bu irrasionaldыk tenglemede var. Bu da tenglemelerde. Demek bu jerde tamırdın daracasından mani veririz. Tamırdın daracası kvadratlık tamır bolğonduktan barabarlıkın oң жағындағы, сол жағындағы kvadratқа көтөрөбүz. Анда kvadratқа көтөргөн болсо, бул жерде мына квадрат менен kvadrat tamır кыскарып кетет дагы 2 кемиттүү x'тин квадраты. Тамырдын ичи өзү бар. Ал эми сол жак болсо x'тин квадраты келип чыгат. Эми бул жерде barabarlıkın oң жағына алып өтөбүз. Bir жағына, başkaça ayтканда özgörmөлөрдү barabarlıkın bir жағына топтоштурабыз. Топтоштурсак 2 minus x'in kvadratı minus x'in kvadratı barabar 0 tenglemesi келип чыкты. Бул жерде окшош мүчөлөрдү топтоштурсак, x kvadratты кошсок кеминдүү 2x'in kvadratı келип чыгат. Экөөдөн терс салмактан кошулат, белгиси сакталат. Ал эми кошу 2-ни өзүн жасабыз barabar 0. Бул жерде квадраттык, толук эмес квадраттык теңдеме келип чыкты. Бул жерде мынанын квадраттын астындагы сан, бул саныбыз терс сан болгондуктан минус 1ге көбөйтүп Минус 1ге көбөйтүп 2x'тин kvadratı келип чыгат. Бул жерде 2-ни терс санга көбөйсөк, кеминдүү 2 barabar 0 терс сан келип чыгат. Мына теңдемени чыгарабыз. Бул жерде окшош көбөйтүүчү 2 болгондуктан 2-ни жалпы көбөйтүүчү кылып кашан сыртына чыгарабыз. Жалпы көбөйтүүчү 2-ни кашан сыртына чыгарсак, кашан ичинде x'тин kvадраты кеминдүү 1 barabar 0 калды. Бул теңдемени чыгарыш үчүн 2-ни бул жакка алып өтсөк, албетте 0 болот дагы кашан ичин чыгарабыз. Кашан ичин чыгара турган болсок, бул жерде x'тин kvадраты barabar minus 1'di barabarın sol жағына алып өтсөк,
11 болот. Ал эми квадратты барабардың сол жагына алып өтсөк, тамыр астында 1 болду. Квадрат тамыр астында 1. Эми бул жерде тамырдар оң жана терс сан чыгат. X барабар оң жана терс болуп 2 тамырга ээ болобуз. Биринчи тамырыбыз 1, экинчи тамырыбыз -1. Демек 2 тамырга ээ болду. Эми 2 тамыр берилишиндеги теңдеменин тамыры бола алабы? Бола албайбы? Текшеребиз. Текшерсек, ордуна апарып коебуз. Ордуна апарып коюп, мисалы 1 алып келип ордуна алып коюп турган болсок, коюп текшерели. X барабар 1 алып коюп текшерсек, 2 барабар 1'din квадраты барабар 1. Demek tamırın içine 1 çıkar, 1 barabар 1. Demek bu ne oldu? Çoğulu bulu. Tenglemeni kanatlandıralım. Alayım ikinci tamırın koyup durgan bolsok, ikinci tamırın koyup oturganda -1 alып koyuyoruz. Bu жерге koyuyoruz. Koysak -1'din kvadratı 1, 1'de 2'den 1 kemsek 1, tamırdan 1 çıkar. Alayım barabarlığımızın sol jağı -1 болгондуктан экөө бири-бирине барабар эмес болуп калды. Анда биздин берилген иррационалдык теңдемебиздин жообу бирөө эле болуп калат. Жоо x барабар 1. Демек экинчи жоо болсо берилишин канаттандырган жоо. Ошон үчүн жалпы иррационалдык теңдемебиздин жообу x барабар 1 болду. Эгерде мына жерде x -1 болса, анда жооп болот эле. Экөө бири-бирине барабар эмес чыккандыктан экинчи тамырыбыз, теңдемебиз чыгаргандан кийин экинчи тамырыбыз бизге жооп болбой калды. Демек берилген иррационалдык теңдеменин бир гана жообу келип чыкты. Силер үйдө балдар ушул мисалдардын калгандарын эсептейбиз жана өзүңөр үчүн номер 10 жана 13 мисалдардын калганын үйгө тапшырма болот. Саламатта калгыла, алган билимиңер пайдалуу болсун. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.